Stefanovića iz Beogradskog Pinka, a kao što i sami možete da vidite, tribine stadiona Auf Schalke Arenu u Gelsenkirchenu su ispunjene do posljednjeg mjesta. Kapacitet ovog zdanja je 73.000 gledalaca i rekao bih da reprezentaciju Srbije, odnosno nekada državne zajednice Srbije i Crne Gore ne vežu lijepe uspomene upravo za ovaj stadion, jer ovdje je uknjižen jedan od najtežih poraza u istoriji fudbala, ako uzmemo u obzir tu činjenicu da je Srbija naslednik bivše državne zajednice. Onaj čuveni poraz Saša Ilić posle kombinacije sa, odnosno Kuzmanović, izvinjavam se, sada Saša Ilić posle kombinacije sa Pantelićem, da uspio je da ubaci loptu u kazneni. A gledate još jedan put ovu priliku koju je imao Mihael Balak nakon centaršuta upravo Gomez. Saša Ilić, odlična lopta, evo prilike za reprezentaciju Srbije, Boško Janković. Srbija vodi protiv Njemačke 1:0 na Auf Schalke Areni, odlično se Boško Janković ubacio iz drugog plana, izvanrednu loptu mu je dao Stefan Babović i ovo je vođstvo Srbije 1:0 u 19. minutu. Odnosno ovo je asistencija bila Saše Ilića posle duplog pasa sa Markom Pantelićem, izvinjavam se, i onda lucidna asistencija za Boška Jankovića koji je izašao oči u oči sa Jensom Lemanom. Srbija vodi 1:0 protiv Njemačke. Dobro mnogih analitičara, loptu na nekih 4-5 metara od gola Vladimira Stojkovića i to je bilo Đukića koji je zamijenio Javijera Klementea u toj ulozi. Napad Srbije dobar sa desne strane, Rukavina, ubačena lopta, prečka! Podolski, Balak, dobra ideja Balaka, da vidimo Jansena, 1:1, Oliver Srbije, pored lopte su Neuvill, Rolfes i Balak i to je 2:1. Neuvill je Leverkusen igrali finale Lige šampiona. Da vidimo Babović za Srbiju, već izveden, evo Kuzmanovića, da vidimo njegovu loptu tamo, šansa za Srbiju.